niba hari ikipe imerewe nabi muri iyi minsi, mbona abantu bose bakwiriye kujya ku mavi bakayisengera, ni ekipe ya APR Football Club. Mana we, mbega ekipe itagenda we. Nabonye ekipe ku munsi w'ejo itsinda Mathare United yo mu gihugu cya Kenya igitego 1-0. Ubyumve neza, 1-0 nabwo cyabonetse nta nkuru kiboneka. Habanje kubamo gusunikwa n'umusifuzi Ngabonziza Jean Paul. Nibaza nk'iki gitego kweri uyu musifuzi yarebaga hehe? Clear offside imwe itanabaho. Abantu barangiza bakajya hariya bakakuvuga ibintu babonye ku kibuga, nubivuze bakamureba nabi ngo ntiyakwiye kubivuga. Why kubera iki? Mathare United 1-0, ekipe yatsinzwe uruvagari rw'ibitego n'ikipe ya Gor Mahia ibitego 5-0, aho kugira ngo ikure reaction ku ikipe yabaye iya 14 muri championnat y'igihugu cya Kenya. Wumve neza, ekipe yabaye 14 muri championnat y'igihugu cya Kenya, ikaza no mu Rwanda ikaza kwipimaho ngo nuko yabonye Gor Mahia yaguhinduye agafu k'imvugo rimwe, ikagukaranga ku ipano, ikabireba kavuga ati nanjye kanzi ndebe iyi ekipe koko ngo ni championnat y'u Rwanda, ndebe ibikikina, ndebe ko nabasha kuyigerezaho. Iraje murahangana, ugize imana umusifuzi aragufashije, utsinze igitego clear offside. Igitego nanjye ubwanjye ntazi by'imisifurire, nabona ko ari offside, ariko tukikomanga ngo ekipe irakomeye. Ekipe ngizahagarara u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League. Kweri tutabeshyanye, iyi shusho ekipe ya APR irimo igaragaza birakwiye ko ikina Champions League. Nge simbeshya, nge ibyanjye mbivugiraho nk'induru, mvuga ibyo mba nabonye. Kuva ku muzamu Hernani Suruwane kurinda ugeza ku mwataka William Togwimere, ekipe ya APR yose 11 babanzamo mu kibuga baba bameze nk'abaziritse. Niko bimeze, ntago abakinyi ba APR bagenda. Rezegre diko ngo twabonye kuri match ya Yanga Day, itsinda Yanga n'ikipe idahari 2-1 kandi wayo muri Tanzania 2-1 iwanja wa Taifa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, timu ya wananchi igaragurwa nk'idahari. Rezegre di Congo ifite abana bagenda bafite umwuka uremereye cyane. Wowe urazana abangaba ndi kubona hano mu kibuga, abantu abangaba si ukubeshya rwose, tubwizanye ukuri. Iyi APR nta bushobozi ifite bwo gusezerera Rezegre di Congo mu gihe nta gikozwe, kubera ko abitwa ba Dauda Yusuf hagati mu kibuga, abitwa ba Amani Kwadioka Michel, abitwa ba Laufu Merdao, urabareba mu kibuga ibyo baba barimo bakina, ukibaza aba ni abakinnyi twari tuzi bakina umupira w'amaguru cyangwa bakina rugby. Birababaje, biteye isoni n'agahinda kubona ekipe champion y'u Rwanda idatanga ikizere mu kibuga none ndetse n'ejo hazaza. Ushaka physionomie y'umukino APR gukina ukayibura, ugashaka uruhare rw'umutoza Tarebu ukarubura. Ndibaza niki cyatumye uwitwa Tarebu yongerwa amasezerano ekipe ya APR Football Club? Ese ubundi byari bikwiye ko yongerwa amasezerano? APR mu mwaka ushize imikino nibyo yatwaye igikombe cya championnat, yabaye ya kabiri inyuma ya El Hilal, irushwa amanota menshi akavagari, itwara igikombe cy'amahoro. Ariko ndakubwiza ukuri, APR twabonaga umwaka ushize n'ubundi yakinaga nabi. Ikitwa imikinire tacticoma, physicoma, mentaloma, APR yari down. Ariko igira ikintu gikomeye cyane cyo kugira abakinyi b'abanyamahanga bari ku rwego rusa nkaho ruri down, ariko bakagira abakinyi b'abanyarwanda bari baza agaciro ka APR icyari cyo.
uhere kuri ba Claude niyo mugabo ukajya hagati mu kibuga kwa Baruboneka, Mugisha Gilbert barafinda, well and good, ntabwo yatsindaga ibitego byinshi ariko yagiraga uruhare rukomeye mu gushyiraho pressure adversaire. Twese twarabibonaga. Hari n'igihe byageze eje mune uwitwa Tarebu atsindwa 5 ku busa nkipe ya Gor Mahia, ubwo yaravuze ngo gutsindwa kwanjye nta muntu abyegekaho, atari ko hari abakinnyi nabuze bafashaga mu mwaka ushize w'imikino. Yavugaga abo bose tumaze kuvuga baragiye, abanyarwanda bari bazi ADN ya ekipe ya APR Football cyari cyo, banga kubongerera amasezerano ngo barimo barashaka abitwa Uwiyaremye Fidari n'abandi ntabashe kurondora babana bavuye mu academy n'abatavuye mu academy, bakaza atari babakinnyi bavuga ngo baza ekipe umusaruro tu squad player, abezo barekuye uzanye squad player. Iyi ekipe irimo iragana he? Iyi ekipe izava muri Congo, Rezegre di Congo. Iyi takiri muyandika ahantu, ndabivuze Clever n'ikindi gihe nzabisubiramo. Iyi takiri muyandika ahantu, nimubona ekipe ya APR Football Club isezereye Rezegre di Congo hakoreshejwe ukuri k'umupira nyako, ubutabera umusifuzi yabutanze nk'uko bikwiriye, ukabona APR akomeje muri round indi kwikiyo kuri match ya Zamalek, itangazamakuru nzalisezerera mu gihe bagifite Utarebu. Uyu ndimo mbona umusaza utazi gusoma umukino, umusaza wicira 90 ikarangira yanayize ngo arahaguruka, yamara iminota 10 ahagaze, ukabona atanye kwifata mu mayunguyungu hano mu rukenyerero. Iyi APR ntago nyizi. APR tsinda konveka, APR tsinda bigwiririye, APR tsinda habayeho ibindi bintu bindi ntazi mu kibuga, surtout abasifuzi. APR abafana bayo batinya kuvuga, nuvuze bakamureba nabi. APR umunyamakuru atinya kuvugaho, yanayivugaho ibitagenda neza akarebwa nabi. Kweri oya, ibi ntago ari byo. Mbona ibintu bikwiriye guhinduka. Ekipe ya APR Football Club igakora impinduka zikomeye muri ekipe yabo. Suko APR ifite abakinnyi babi, munyumve neza. Aba bakinnyi ikipe ya APR ifite kuva kuri ba Maduzone, aba defenseur bave muri Tubisa Mazembe, bakaza atari aba defenseur typique, ahubwo ari aba mediateri bakina hagati mu kibuga. Kuri ubu bakaba baraguzwe nk'aba defenseur muri equipe ya APR Football Club, kurinda ugera kwa Amani kwa Dioka Michel, ukicuma imbere ukasanga bitwa ba Raouf Merzawo, aba Dauda Yusuf hagati. APR ni equipe isa nkaho imeze neza mo gake paraporo ya mukeba wayo, ariko ikitwa umwarimu ugomba guhuza abo bakinnyi bose, akareba faiblesse za runaka akazongeraho ingufu z'uyu nguyu runaka, uwo mwarimu ntayo bafite. APR niba yumva ishaka gukora ibidasanzwe mu kibuga, uwitwa Taleb na staff technique yose nagira inama afande yo kwikura, ikagenda agashaka abandi batoza bandi baza gusimbura abangaba bagafasha abanyarwanda mu mikino nyafrika, kubera ko hano mu Rwanda ibikombe babitwara well and good, ariko ku ruhando nyafrika niho ruzingiye, niho hari ipfundo rya byose. Ntabwo APR yo mu Rwanda tubona itwara ibikombe umunsi ku munsi yakabaye itarenga round ya mbere mu mikino nyafrika. Well and good ni Club Giants, niko numva basaja ngo Novici bavuga, mbona nabo batinya kugendera ku magi, bariho bagendera ku magi, abanga kuvugisha kuri ngo APR akomeye. APR ikomeye hehe? Utsinde equipe ya 14 bikugwiririye. So twera tuzabivuga, ubibona ko tuvuga ibirukuri azakora igikwiriye, utabibona ubwo nta kundi byagenda. Abariyo bari mu bicu
Rayon Sport irimo irabyina ku rukoma ati twebwe amatsinda tuzajyamo. Mwe mwavuga iki APR mubona mufite ekipe imeze gutya itagenda itabuja. Ntabwo bikunda. So ngewe rero reka ngende ntavo nkarengera. Kubera ko nkomeje kuvuga. Navaho nkavuga n'ibitavuga ugasanga ngiye gusobanura ibyo ntazi, ariko mbere yuko nsimbura ibirenge mumva hano nabonye Hernani Suruwane ku munsi w'ejo mwizamu sinzi ibyo yakoragamo. Kari aka video ndaza kuza kwicenga sesengwe neza ndebe ibikubiyemo niba atari bya bindi